Poštovani članovi i pratitelji Skrivene povijesti, na dan 29. listopada 2020. godine obradit ćemo samo jednu od tema srpskih povijesnih podvala i laži. Kome je od povijesnog interesa i zbog čega je Hrvatskoj podvaljena Šaranova jama, kao masovna grobnica Srba i Židova? Zašto je podvaljena i zbog čega se je čekao politički trenutak dolaska na vlast podobne osobe iz obiteljskih krugova antifašista i partizana? Ovo će biti samo jedan dio povijesne istine sa neoborivim dokazima koje možete pogledati u prilogu ovog video zapisa. Ja sam Ivan Vohrić, osnivač Facebook grupe i Facebook stranice Skrivena povijest. Dan sjećanja na Jadovno 1941. prvi put smo obilježili 2010. godine kod Šaranove jame na Velebnu. Dočekale su nas žučkaste uniforme sa šahovnicama, crne čizme, puške sa bajonetama. Hrvatski oficir koji se isukanom sabljom stupa prema Šaranovoj jami, hrvatska zastava. Svirana je i hrvatska himna. Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, boj! Položili smo u samu jamu po prvi put vijenac potomaka žrtava. Ovaj prvi parastos nakon 1983. pružio je vladika Gornjokarlovački gospodin Gerasi. Obnovili smo spomen ploče Grubišnopoljcima i žrtvama Slavne. Toga dana nikada više ljudi na tom mjestu nije bilo još od vremena kada je postojala Gospićka grupa logora. Po prvi put mi, potomci žrtava, imali smo priliku da o Jadovnu javno progovorimo. Antifašizam i borba partizana povijesni su temelj novu... Govorio je i hrvatski predsjednik, čiji je suvremeni nastavak, pravedni obrambeni domovinski rat, doveo do uspostave samostalne demokratske Hrvatske, države koja priznaje antifašizam za svoj temelj, koja želi ljudska prava, koja želi jednaka prava za sve svoje građane i posebna manjinska prava za pripadnike nacionalnih manjina. ovo prvo javno iznošenje istine o zločinima koje je nad srpskim narodom počinila Hrvatska država prije 70 godina u javnosti je snažno odjeknulo i izazvalo buru negodovanja. Šaranova jama paradigma je svih mnogovrsnih i mnogobrojnih prijevara i laži, koje neprekidno desetljećima slušamo i čitamo u javnom životu u Hrvatskoj. Radi se o toliko nevjerojatno velikim serijama prevara i laži pred kojima potpuno zastaje pamet, moral i da, te se iznova i sve češće propitujemo, zar je to moguće? Počelo se sa osudama, negacijama, pokušajima umanjivanja i osporavanja zločina. I nije nas to začudilo, jer tragovi zločina počeli su se skrivati još neposredno po zatvaranju logorskog kompleksa 20. augusta 1941. godine. Ovdje u Jadovnom počela je sistematska politika zločina ustaške takozvane nezavisne države Hrvatske. Ja kažem takozvane jer ona nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska. Ona je bila zločinačka tvorevina stvorena na bajonetama fašizma i nacizma. I svaki onaj koji misli da je NDH bila prava država, on griješi jer ona nije imala nikakvog legitimiteta. Ne ulazeći u to da li Republika Hrvatska jeste ili nije pravna sljedbenica nezavisne države Hrvatske, neporecivo je da se na njenoj teritoriji nalaze mjesta masovnog zločina, da su žrtve zločina neekshumirane, neidentifikovane i nesahranjene, a da je zanemarivo mali broj zločinaca imenovan ili procesuiran. Šaranova jama zapravo je jama daleko masovnijih zločina nego što se to može saznati iz mnogobrojne literature nastale nakon 1945. godine, ili što se može čuti iz sve učestalijih govora političke elite iz Hrvatske i Srbije. Naime,
I Šaronova jama mjesto je i tema tipičnih, neprekidnih masovnih zločina koji se u hrvatskom javnom životu događaju bez prekida od 1945. godine. Zapravo, Šaronova jama je zločin prema hrvatskom narodu jer se lažima u ovih proteklih 75 godina na savjest hrvatskog naroda stavljaju nepostojeći zločini, sve u cilju kako bi se prikrila masovna ubojstva Hrvata od strane srbočetnika i srbočetničkih partizanskih odreda građanih na temeljima antifašizma. Nakon proteklog rata, negdje 1997. ili 1998. godine, ovdje se spuštala jedna ekipa speleologa iz Zagreba kojima su se pridružili članovi policije iz Gospića, spustili se u ovu jamu. Ovdje su poslani po nalogu, dakle, Vlade Republike Hrvatske, da bi se odgovorili onima koji su govorili da su u proteklom ratu ovdje bacani Srbi iz Gospića. Ta ekipa se spustila dolje, može se naći na internetu čak i jedan video gdje kažu i pokazuju da na dnu te jame nema ništa. Dakle, ne samo žrtava iz ovog proteklog obrambeno-otadžbinskog rata, nego iz onog rata, iz onog Drugog svjetskog rata. Dakle, ne samo žrtava iz ovog proteklog obrambeno-otadžbinskog rata, nego iz onog rata, iz onog Drugog svjetskog rata. Mislimo da to nije istina i da se ta ekipa spustila na, recimo tako, artificijalno dno. Dakle, na dno koje je pokriveno kamenjem iz okoline ovog mjesta, a da dolje, ispod, na dubini od 2, 3 i višeg metara, još uvijek leže kosti žrtava. Danas u našem narodu postoji, i tu nemojmo da se zavaravamo, dvije institucije koje imaju međunarodnu važnost. To je Muzej žrtava genocida, to je Odbor za Jasenovac. Bilo šta drugo, a ja vam odgovorno kažem, doktorant sam u Yad Vashemu, kod direktora instituta Yad Vashema, koji na kraju krajeva potpisuje ono šta je se dešavalo u Drugom svjetskom ratu kada je pitanje stradanja, drugo ne postoji i tačka. Normalne države su formirale institute naučne, koji su potom 40 godina uglavnom radili, istražujući podrobno šta se zaista desilo. Primjera radi. Prvobitna procjena broja žrtava Auschwitza bila je oko 4 miliona žrtava. Da bi istraživanjem, radom, zaista krvavim radom, na kraju 80-ih došlo do jedne 10-tomne zbirke koja se zove Anatomija logora Auschwitz, logora smrti Auschwitz, pod redakcijom Francišeka Pipera i Izraela Gutmana, koji se nedavno upokojio, koji je bio jedan od doajena istraživanja holokausta, autor enciklopedije holokausta, jedno od najvećih imena na tom polju. U toj analizi, na kraju, u sumi koja kažem, sadrži se u 10 velikih knjiga, a tu je pitanje plinskih komora i krematorija i tako dalje, kaže se da je u Auschwitzu stradalo između 1.100.000 i 1.500.000 žrtava. Znači, razlika je između 4 miliona i 1.500.000 žrtava. To je stravična razlika, 2,5 miliona ljudi. Odakle to dolazi? Pa dolazi iz jednostavnog razloga. 1948. godine broj žrtava uložen u pobjedu nad nacizmom značio je veći komad Evrope u podjeli. A šta vi mislite, otkud Poljskoj sada istočna Pruska? Istočna Pruska koja je potpuno Njemačka, sada se nalazi u Poljskoj, to je zapadna Poljska. E pa, taj 2,5 miliona nepostojećih žrtava su upravo tu. I tu, kada to kažem, mislim da time sam posredno dao odgovor i za pitanje Jugoslavije. Naime, daću vam nekoliko preciznih podataka
koji će nam otvoriti mogućnost da sagledamo. Problem je u tome, nije bilo istraživanja, bilo kakva rasprava o broju žrtava u Jasenovcu je nemoralna, zato što on nije istražen. Koliko je bilo Srba u NDH? Hrvatska, BiH, Srem. 2 miliona po najvećim procjenama, a problem je zato što 1941. nije izvršen popis stanovništva koji je trebao da bude izvršen, pa se bavimo demografskim procjenama koliko je Srba moglo da bude. Pravoslavnih Srba u NDH je moglo da bude do 2 miliona i 100 hiljada. I sad ja vas pitam otvoreno, kako je moguće da od ta 2 miliona i 100 hiljada preterate 300 hiljada u Srbiju, ubijate ih u Jadovnu, Loborgradu, Đakovu, Kruščici, ne znam nija kojim svim logorima, da je većina žrtava Drugog svjetskog rata ubijena ne u logorima, nego po kućama, po selima, po lokalnim stratištima. Ostatak drži 50 neprijateljskih divizija i pritom ubijete 700.000 ljudi u Jasenovcu. Nije realno. I da znate, i ovo vam govorim kao neko koji je realno upućen apsolutno u stanje nauke u tom pogledu, broj žrtava u Jasenovcu u budućoj, znači u enciklopedijama holokausta i genocida koje se sada spremaju za štampu, neće biti više govoreno o 600 ili 700 hiljada. Republika Hrvatska danas temelji se na antifašizmu, temelji se na antifašističkom otporu, ustašluku i svim drugim vrstama kvazi nacizma, kvazi fašizma, svim drugim vrstama kvislinške suradnje sa fašističkim režimima iz Drugog svjetskog rata. Ja dolazim iz Zagreba. Dolazite ispred neke udruge ili? Ne, iz vlastitog osjećaja tuge, jada i bijede. Je li vam neko ovdje poginuo? Nije. Ja pripadam narodu koji čini ove zločine. I zbog toga i dolazim ovdje. Ja ništa ne okajavam, ali mi je tužno i tjeskobno. Kad se sjetim svega ovoga, kad pročitam, kad doznam šta je bilo, kad upoznam ljude koji su izgubili svoje, onda im se moram pridružiti. Da. Hvala vam lijepo i vaše ime? Igor Mandić. Hvala vam, gospodine.